Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 43 as we're reading the Afrikaans Quran and the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker, may Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. And also all these various other people and the publishers and the proofreaders and so on, everyone responsible in the financiers, all of those, right? Alhamdulillah. To get copies of the Quran, please contact the IDM 031, and if you're in overseas international calls, please put +27. +27 is the code for South Africa, right? So in South Africa, you just dial 031, but international calls, you put it as +2731, right? So get copies of the Quran from 031 304 6883 or the IPCI 031 306 002607 or the MJC 021 684 4606, and international calls is +2731 +2731 +2721. You remove the 0 from there, right? So you remove the 0. And if you're based in Shawny, Pretoria, please get your copy from Muhammad's Hardware 012 374 6102. And this particular copy, I got it from my friend Jones from Musa Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. This is the Heilige Quran, Surah Al-Fatiha, and chapter number 2, Surah Al-Baqarah, the cow or the heifer, the key, comprising 286 verses, making it the longest chapter of the Holy Quran. Laten we begin. Part number 43. We're looking at hoofstuk 2, die Kwi, Surah 2, Surah Al-Baqarah. Afdeling 28, die egskeiding. En hulle vra u uit omtrent die maandstonde van 'n vrou, sê: Dit is iets skadeliks. Bly weg van vroue gedurende hul maandstonde en gaan nie by hulle in voordat sy gereinig is nie. Maar as hulle gereinig is, gaan daarin by hulle soos Allah julle beveel het. Voorwaar Allah bemin hulle wat hulself tot hom wend, en hy bemin die gereinigdes. Julle vrouens is vir julle 'n akker, gaan daarom na julle akkere soos dit jul betaam, en stuur vir julself goeie dade vooruit. Good deeds are very important. Goeie dade vooruit. En kom jul plig teenoor Allah na, en weet dat julle hom sal ontmoet. Guarantee, right? En verkondig 'n blye tyding aan die gelowiges. Om die Here te ontmoet, dit is 'n guarantee, right? Versekering. En moenie agter Allah skuil wanneer julle onder eed sweer nie, wat julle van die goeie weerhou en wat julle belet om julle plig na te kom en om vrede tussen mense te bevorder nie. Allah is alhorend, alwetend. Allah sal julle nie verantwoordelik hou vir julle uitdele ede nie, maar hy vergeld elkeen na wat sy hart verdien. En Allah is vergewensgesind, verdraagsaam. Hulle wat 'n eed neem om nie by hul vrouens in te gaan nie, moet 4 maande wag. En as hulle terugkeer, dan is Allah voorwaar vergewensgesind, genadevol. En as hulle op egskeiding besluit, dan is Allah voorwaar alhorend, alwetend. Geskeie vroue moet wagtende wees vir die tydperk van 3 maandstondes. En as hulle in Allah en in die laaste dag glo, is dit hulle nie veroorloof om te verberg wat Allah in hulle baarmoeders verwerk het nie. En hulle mans het die reg om hulle intussen terug te neem.
indien hulle 'n voorsoening begeer en vroue het regte soortgelyk aan die teenoor hulle op 'n billike wyse en die mans het 'n voorrang bo hulle en Allah is almagtig vol wysheid. Join me in next episode, which is part number 44 of Surah Al-Baqarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.